ahasande hwira abashuubuzi mu rurembo rwa Fort Porton bwo bacuramirwa bwa nyuma y'umuriro kosi y'amaduka gabo. Twabadde ne loans ate tubadde twakava mu lockdown ya corona nga twekumaakuma okutereera naye kati loans banka zitubanja na some sacco zitubanja, so tubasaba muveeyo batuyambeko ku banks at least bayimirize ku interest. Minisita w'enshonga za Ruwero na Rwenzori ayikira mwanya wo kubahumuriza. Ripoti nerga omubunafu bwaitu nkaba business mwene ebikubaho obundi rihangana abana yenda ngutweje nyencha kare hatari karga mwekiruwasi obundi tukafirwa n'abantu eki kitwegese ki nikitwegesa okugira structures tukuorganizingaji. Ariskabo yagizira Gavumenti yorekereye kugamba na banka z'ebyobushubuzi aha nshongezi. Banks ezimbere nimukoragana nabo eyimbere muhire esente ezimbere nimukozesa obundi ntubasagamba nabo kureba okuba bacendereza aha kubabanje na za sakozi ziryo muri imwe ekyo ninjango nimwisha kukihabura nk'abantu kandi omulingo ogumu gw'okumitigatinga risk okutunga insurance hati n'olwo akakwabekera bayina insurance kyakukereka bayambire okulora mu insurance negakoraki okuba coveringa betu hati beke batayina insurance bayina sente za loan nabo tugenda kubaza na banks ogukonka yorekera bitamarwa kushanga ngo abashubuzi n'abebembezi tibine miringo yo kutangira emirro mbeno generation mpango munonga ahasite ensya aha abantu nkaitwe abarukora business nitubasaba ngu ebimutugambire already na barandroad tubagambire ngu tari omutajja kombeka itwe komite yibakomira tutikirize fashion yo kombekamo and design. Omuriro gukacwekereza ebintu byabarirwa miliyoni na miliyoni za sente gasha kwa Jonathan Tosingwire